On nagu suur merisiga. Con cho để mày lại, mày mua rồi cho. Không, cái này chưa có, để mày lại. Ra đi hammusta. Korgapatti. Vipp-kogemus. Kütuse tankla on siis selline. Seal on kontori osa. Nagu Sirkel ka ju. Suht sarnane. Saab kabanossi. Tegelikult ei saa midagi. Ja see on ruumne. Täna plaanime minna vaadata üle kohaliku lõbustuspargi või midagi sellist. Päris täpselt aru ei saanud. Oli kirjas, et on lõbustuspark ja mingi loomapark ja mis iganes. Veepark ja ühesõnaga kõik asjad ühes. Lähme tšekkame selle üle, aga enne on vaja paak täis võtta. Korra juba pöörasime tagasi poole, või me olime kodu lähedal, mingi vihmapiisad tulid ja läksime, võtsime ikkagi igaks juhuks pusad ja vihmakeebid, kuigi tegelikult absoluutselt tänaseks vihma ei luba. Mingid paneks hiljem. Vägev, läheb suure laevaga. Siin riigis on naljakas, vaatad neid kohti, et oi, autoparkla nii tühi, kedagi pole. Ja siis tegelikult rolleriparkla on täis. Why not? The maintenance. Yeah. Mis see teeb? Hooldus. Seda pole. Yes, this 1, 2, 3 game rooms. Mingi tšikk tõmbas maha seal, kui me hakkasime piletit tõstma, tõmbas mingi 2 tükki maha. Siis asime pileti ära, siis tõmbas ühe veel maha. Nüüd tulime siia piletist läbi, siis üks, ei, seda ka ei ole. Vaata, lähed järgmisse kohta, ei, seda ka ei ole. Midagi pole. Aga vägev. Vägev näeb välja vähemalt. Aga siin on jälle Kui nagu midagi linna teha ei saa, siis näeb vägev välja vähemalt. Pärast oli niuka. Aitäh ammu. Emme vaata, sihvid on seal. Sihvid. Tere! Tere. Tere. Tuleb taksima või? Äkki orved sul katsuda sarve. Seda ka. Aga sihvid on vaata sihvid. Nunnu. Vaata. Võtab käpaga, võtab. Täpselt nagu sihvid. Vaata üks istub seal nõnnast. Ja kui me mõtleme, kelle sarnane meie koer on, siis need loomad tulevad alati meelde, aga ma unustan nende nime kogu aeg ära. Vaata, see istub nii nõnnasti. Mediteerib üles kogu. Mediteerin. Kuskil oleme näinud, jah? Mehhikos on lõbustuspark. Jaa, Mehhikos oli. Päris hirmutav oli, ta oli kuidagi nii suur seal Mehhikos, oli nii lähedal. Oi, sõber tuleb kaasa. Liputab saba. Kõik taha Ei. Ma arvasingi. Ma arvasin ka. Vägevad sabaga on meil ilusad. Tegelikult ei tohi sööta. Muuda värvi. Eri värvi. Ei muuda. Miks? Ühel on jalg peas. Keegi ei söö. Kapivaras. Kapivaara on praegu selle riigi kõige populaarsem loom.
ja seda tänu mingile, ma ei tea, laste multikale või filmile, et kõik Vietnami lapsed fännavad praegu kapivaarasid, kõik kohad on kapivaarade mänguasju täis. Täna on nunnud ju. Meil tuleb tätti ka minna. Silver, siin ongi need siinsed asjad. Praegu on ka aga vahetab see, et ka mulli välja. Oi! On nagu suur merisiga. Vaata hambaid. Tal on üks suur hammas. Ta on nagu, meie mõistes see. Kus ujub kobra. No nii, mis juhtus? Nad ujuvad ka. Ja, Amazona. Juhtus teate. Väga huvitav. Aga tema kord oli süüa minna võtma. Ja tema on ujuma. Istub vett. Pissib vette. See on ta pissivett. Ahaa. Okei. See Liisa saab mängida nendega. Jumal lähe nagu inimesed ikka. Tal on see valguse mäng, vaata. Tualetis käidud. Mis edasi? Sinuga suhtama. Nad tunduvad nii kurjad. Aga nad ei anna ma. Nad on taimekaitlused. Päris julge oled. Nad on... No need oleks klaasi taga muidu, kui need ohtlikud oleks. Nad tahavad tõnda inimene. Kapivaara. Ma tahan mõnda. Kapivaara käis kaka. Ja hääl on Kõigil on oma tämbed. Lamba kõik. Xin nhắc lại, Israel Animal bằng cả River Shark Break. Lịch trình của mình kéo dài tầm khoảng là 30 phút. Trong đó thì cả nhà sẽ có khoảng là 5 phút dừng chân tại khu vực thượng cao cổ 5 phút. Afternoon, everyone, welcome to River Safari. Our journey will last about 30 minutes. We will have 5 minutes stop in the trap and anh biết Nam Phi cả nhà ha. Ở lại là cái dương nó bị gãy mất cặp sừng chị cả. Chỉ là do 1 phút tuổi trẻ nông nổi nha. Anh Trinh nhà bạn thấy thấy không? Và anh Drea in the inner store. Average weight about 2 tons. Short however they also turn the teammate to rider. Chỉ bữa là những canh chèn thiếu niên thôi. Dạ, bố thức ăn cà rốt. Con cho ăn để mày mua rồi cho. Không, cái này chưa có, để mày lại. Ra thì họ một ta. Kas saab pilte osta? Mi vô đứng rồi chụp hình rồi cho em ăn. Väga Tôi đã chiếm lại. See, lang slowly, see pa siya. Con mình theo con rất là nhiều nha. Bố sẽ chuyển hóa ngược lại cái đường nha. On dry side, how about one camel? Oh my god. Camel. Nằm xuống không thấy luôn. Chúng ta đã có phải tự động giúp đỡ dừng chân tại khu vực của một cô voi. Và cô liêu thì năm nay đã được từ 46 tuổi. Elämän tiedä panoja. Seda peab viskama talle. Näitad ja siis ta võtab landiga.
Liisa pole kunagi varem elevanti toitnud. mis on vaata, see suu on nagu mami. Ta on valmis veel sööma. Ta on nii päris suur, ta ei saa sellest kohta täis. Ainult teie ja siis see väike laps ostate toitu. Maa teised. Bé bé lại như bạn thấp cũng tới rồi nha. Keegi teine ei osta või? Cũng tới á. Nännu. Ê hả. Voi cũng là một loài động vật rất là thông minh. Bộ não của nó có thể nặng tới khoảng là 50 kg và các bạn có thể nhớ những cái sự việc trong vòng khoảng là 2. Tay phải mình cũng có này nha. Bộ bạn khỉ mặt đỏ đang ngồi ngay cái chỗ hàng rào á của ta rồi. Số lượng loài thì đang dần suy giảm, cho nên việc tìm ra bạn lương phù hợp cho các con cũng rất là khó luôn. Nam Mỹ là một trong những cái loài khỉ nhỏ nhất ở trên thế giới nha. Mới vừa sinh ra chỉ bằng một ngón tay, đến từ đảo Madagascar nha. Oh, it's ring-tailed lemur. It's lemur. Đây thì không phải là một cái loài hổ riêng biệt mà từ những cái hổ vàng này kia, nó sẽ có những cái biến đổi lên đấy. Sinh ra và bị phải tầm khoảng là hổ trắng này thì nó cũng sẽ thường là rất là quý hiếm hơn, bởi vì môi trường tự nhiên thôi, bởi vì cái màu sắc không quá sáng làm các bạn này không thể ngụy trang mà đi cam đi xong rồi đấy ạ. Trung bình là 20 lần thêm được những cá thể sư tử đến từ đàn cỏ Sa Ban Châu Phi ạ. Như mấy trong miền ở nhà chắc chưa có nữa. Dạ có 2 bạn cá nữa thôi, không thấy ông nữa bên ngoài nha. Dạ trời cứ phim thôi. Nó đang chơi game. Nó thu lại nên nó mới đẻ con ra. Nó đang khi con nó mới đẻ ra ngoài, cái này bay rồi thôi. Dạ thì nó vẫn còn hơi. Nännud. Ja, niimoodi, pane käe peale. Jaa, ta võttis. Siia. Jaa. Pähki mõtleb rohkem vist. Saad pähki? Paabulinnule. Oi! Teeb lahti ja seda seenet ei söö. Kargapatid. Äkki kargapatid? Ma panen niimoodi. On ikka ilus olevus. Väga ilus, vaadatada neid. Mul pole. Ta võiks laiali ka jääda. Vaata, püherdab. Ta pühab kõik vaatama. Päev on raukudena palad. Või hakkab munema. See lendas mul täiesti pea kohalt läbi. Ma tundsin ta tiibu. Käe lahti. Sööb ära. Teen ka. Hammustab nüüd täpselt. Võtad siin oma. Paabulinnud käivad kaasas meil. Teevad on. Lahedad. Saada kui. Aga selliseid paabulinde mina näen küll esimest korda.
lõhkub keelega seest ühe magus osa ära. Ja kes siis koos sööb? On ju? Väga õige. Kõik tuleb ära puhastada. Väga ilus. Vaata teil suud. Jah. Ai! 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 Kas see on juba uus liin? Jaa. Ma pole süüa. Tere! Pähe sööma. Läks pähe sööma, kui sööb sööma. Aga te olete sellist paabulendu näinud kunagi või? Ei ole valget mõnda. Ma ka ei ole. Täiega ilus. Tere! Siin on üks valge endal. Ei. Aga saab väitada. Muidu peaks talle andma ühe suure kala. See on teine aeg. Os. Aja jälle pelikana taga. Pelikanid. Ongi nüüd sisse või? Ma ei tea, need töötajad nagu ajavad neid taga ja kõik linnud muutusid ka. Muutusid ka suhteliselt. Neil on söögiaeg. Mingi söögiaeg või midagi, ei tea. Asjad kirp täis. See linnumaja oli väga lahe. Kõige lahedam linnumaja, vist kus ma käinud olen. Erinevates parkides oleme käinud ju. Ja see on tegelikult nii tore, et siin vähe rahvast on, siis see on nagu mingi vipp-kogemus. Kõik on meie päralt, mõned inimesed veel on. Et see on jah huvitav, et alati inimliigina meil on esimene reaktsioon, et kui teisi inimesi ei ole, et siis järelikult on midagi viga või midagi valesti või kedagi ei olnud, oi, see oli raudselt mingi jumala nõme koht, siis kui kedagi ei ole. Ja kui on palju rahvast, siis meile tundub, et oi, kindlasti on mingi mega äge koht ja me peame ka sinna minema ja see on äge, kui on palju rahvast ja kui on mass. Jah. Aga tegelikult on tihti asjad hoopis vastupidised ja kui me saame sellest esimesest ehmatusest üle, mis mõttes kedagi ei ole, et äkki me poleks ka pidanud tulema, siis saab tegelikult väga lahedaid kogemusi. Seal vana Hilses sild, kõik käivad seal mina mingi, see on nii põnevad, see on nii igav ju. See kalade juures oleks ohut olla. See on kalade vastu. Päev on jõudnud õhtusse, me oleme ära käinud veepargis. Safaril. Linnumajas söömas ja jõudsime veel enne sulgemist lõbustuspargi alasse ka. Ja tegelikult siin pargis on veel kohti, kuhu me ei jõudnud. Ja nüüd Liisa läheb mingi asja peale, mida me isegi ei tea, kuidas see liikuma hakkab. Ma ei julgenud. Siim ei julgenud taga kaasa minna ja ühe väga ägeda rongiga sõitsime ka just. See äge. Nonii. Vaatame, mis saama hakkab. Elrond. Elrond. Ei ole üldse elrond. Ta saab ise juurde keerutada, ma arvan äkki. Ei saa või? Ja siis siin on veel selline vägev siseruumi mängutuba samuti.
kaunis kant leidsime siit enda lähedalt. Võtsime väiksed mereteod ja ehitame onni ja mõnus õhtu. jaa. Mis me siis saime? Scallops, grilli.